Anthony Disolo from Ambeli. फाटी 59 दिसांनी ड्युरिंग गणेश चतुर्थी सडनली एक बोळ जालो रवींद्र भवन बंद आसता म्हणून. And there were doubts put. One, the reason given was the AC चलनाय म्हणून. 3 AC आसताय जाल्यार 3 AC बंद आसनाय. एक म्हळ जाल्यार ती मिन टायम रिपेर करूं जाताली. दुसरी म्हळी एटलिस्ट पयली म्हळो ती रिटर्न येवपा जाताली. But let's leave that alone now. After the continuous requests, the Ravindra Bhavan was again put to use with whatever the ACs are available on conditions. Dusra reason, Maka Jadna, I got the information that Tinga Chorso staff asna during major festivals. And probably that could be another reason why Ravindra Bhavan was probably being put on hold for some time. तेन्ना हांवें एक विचार केलो, एक RTI घालून चोवया म्हणून कितें अशें करून जाता काय स्टाफ कितें आसना थिंगा. So the day when I went to Ravindra Bhavan, not during the listed holidays of the Ganesh Chaturthi, unlisted holidays जेन्ना हांव गेलो Ravindra Bhavanak, I could not find any much staff, hardly 2 or 3 people were there. Then I एक RTI गायली Ravindra Bhavanan, and I got a list of people who are permanent staff in Ravindra Bhavan. This is the permanent staff names. And हे permanent staff नेमात जेन्ना हांवें नांवां सगळीं चेक केली तेन्ना I came to know there is not more than 3 people in Ravindra Bhavan's permanent staff out of 28. जाल्यार म्हाका सांगाय ड्युरिंग मेजर फेस्टिवल्स आमगेल्या भुरगे जो कोंकणी भुरगे आहाय हिंदूज भुरगे आहाय तेमगेली फेस्टिवल आसता गणेशाचे. So other than listed holidays, they will definitely want to go for more holidays to spend their time with their families. So they will go on leave, which they have the right to go. And तेदोन कितें जाता हे तेंगे सगळ्यांगेले फेस्टिवल म्हणटरी everybody want to be with their family. So त्या टायमार SLA department where majority is from the majority community, then that department almost comes to almost a shutdown. And कांय थिंगा जायना. It becomes like a pen down system. कित्याक ते 3 जाण स्टाफ घेवन रवींद्र भवन चलोवप कितकून. तो एका एक सोल्युशन म्हजे तकलेन येयलें. एक म्हज्यानी एक रिक्वेस्ट घालूं जाता की जेन्ना जेन्ना डिपार्टमेंटांनी जॉब्स दिताय तेन्ना if we can, I'm not talking reservation, if we can give equal representation wherever it's possible, they should give a equal representation to the minorities also, so that we have a spectrum of people working in these departments. If 20% of the minorities, 30% minorities, at least whatever can be done, we should try to see that we have the spectrum of rainbow colors in every department, so that such department don't come to a shutdown almost. एकच जाता आमचे मना पयलेसान थोड्या घाण येयले मायनॉरिटीज भुरगे पुलिशें काम करूं सोदनाय. पुलिशें केसो काम करूं सोदनाय तें सांगनाय. हवालदारांची हवालदारा पोस्ट येयल्यार सगळे मिनिस्टर मागीर एक आवाज कोताय मायनॉरिटीज काम करूं सोदनाय. हें हांव 20 वर्स जालें आयको लागल्यार. बट आय एम डेफिनेटली शुअर इफ देर आर PSI posts, ASI posts, all this type of posts where we have a lot of our children, even from the minorities, who are graduates, if they can be encouraged and the jobs are given or allotted, keeping in mind that some equal representation can be given to them, then they wouldn't get fed up in applying. जायते फावटी आमगेले भुरगे अशें करून एप्लाय कोण थकताय जॉब ते प्रॉपर भुरग्यांक वचनाय
आणि एज एवरीबडी नोज इन गोवा दॅट सम मिनिस्टर्स दे टॉक अबाउट गिविंग जॉब्स आणि त्यांना ते सगळे जॉबांच्या घोटाळा कोताय आणि दे गिव्ह इट एज पर देअर नीड अँड रिक्वायरमेंट्स ओन्ली फॉर फॉर्मिंग द वोट बँक्स मोठे भाशेन. बरें चल पुलिस आय कॅन गिव्ह अ क्लीन चीट, पुलिस हवालदार जावपाक सोदनाय. वॉट हॅपन टू द गव्हर्मेंट स्टाफ इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लाईक रवींद्र भवन? Why? There are clerical jobs, there are cultural assistants, assistant cultural officers, LDCs, upper division clerks, then there are light operators, there are upper division clerks, then generator operators, sound operators, AC operators, stage assistants, doorkeepers. I don't think anybody can justify by saying Goans don't want to do such job also. If it's a government job. People are running after government job. But जेन्ना हे भुरगे एक डोर किपरा देखून एप्लाय केले तांकां ते जॉब मेळनाय. आमगेले जायते मायनॉरिटी भुरगे प्रायवेट हावसिंग आनी वॉचमॅना देखून सिरीज कोताय. जरी तर थिंग 10,000 मेळटाय आनी हे भाशेन गव्हर्मेंट जॉबा जर तर एक डोर किपरा देखून जर तर मेळ जायत, आय एम शुअर पीपल वील वर्क. But that should be it is the responsibility of the government also to encourage our people to come forward. ते फकत एप्लाय कोना म्हणून जायना. सो दॅट वी हॅव अ बेटर सोसायटी, वी हॅव अ बेटर ऑपरेटिंग स्टाफ इन ऑल द अदर ऑफिसीस, स्पेशली द एडमिनिस्ट्रेशन. टायपिस्ट जावं, क्लर्क्स जावं, क्लॅरिकल, these jobs in Ravindra Bhavan, I don't think anybody can deny that these jobs were not even considered for the equal representation in any format. सो आता हे जालें तें जालें, बट हांव मुगेले फकत एक विनंती करता, देव आमच्या सरकारा कडेन जावं प्रमोद बाब सावंता कडेन एटलिस्ट हेजे फुडें जेन्ना जेन्ना आमची गोंयकार चेडवां, बायलो, चेडे जो सिरीज करपाक ती फाटीं सरनात. गोंयांत कितल्यो सिरीज आमची भुरगीं, चेडवां, बायलो प्रायवेट जावं क्लिनिकांनी जावं हॉस्पिटलांनी जावं हिंगा थिंगा काम करतात. इट्स नॉट दॅट दे डोंट वॉन्ट टू वर्क. Definitely if they get a government job, they will definitely want to work there. So something is going wrong here. But to have a happy and a very peaceful society and a very peaceful movement of the departments, म्हाका दिसता एक जाता ते भाशेन इक्वल रेप्रेझेंटेशन मायनॉरिटीज मेजॉरिटीजाक धरून हे आमचे मानकुळे गोंय चलयलें जाल्यार सगल्यांक बरें दिसतलें, एक बरी खुशालकाय भोगतली, कित्याक आमचे सगळे भाशेचो लोक आमचे एक एक डिपार्टमेंटांनी आसा म्हणून. एक दुसरें आमकां मेजॉरिटीचे फंक्शनाच्या टायमार ऑफिसां आमकां शटडावन येवची ना. वर्किंग डेज, नॉट पब्लीक हॉलिडेज, वर्किंग डेज. जरी तर ते मेजर फेस्टिवलाच्या टायमार वचत त्या ऑफिसांनी एक मनीस मेळना सारको. I can't blame them because that's the festival. They want to be with their families. So हे मातशें हेजेर दखल घालचो आनी सरकारान तशेंच सगळे MLA मिनिस्टरांनी जावं ब्युरोक्रेट्स तुमी हेजेर मातशें लक्ष दवरून हे दृश्ट करुया, सुदारप करुया आनी हेजेर आमी एक बरी मांडी काडून हे गोंय फुडें व्हरया. देव बरें करूं.